Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panaglabas ti bulan. Nadlaw ni Doña Olga, ti panagdakkal ti tiyan ni Giselle. Nagdamdamag nga roda itoy. No asino ti ama, ti sikog ni Giselle. Ngamawan, ti nakaibagakan ko na. Nagatak nga rod ti Doña, katimbaon na ni Jordan ijay Visayas. Tapnula ang maipatungpal na ti plano na. Amang papanaw kan ni Giselle. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sana po doon ay tamanam. Nadalos ti konsensya. Ginundawayan dak. Awan ti adu arason. Basta pumanaw ka diti mansyon ko. Mabitlang talag ti pagpletem. Antay ta. Pidutom day ta impurwak ko. Sobra-sobramot nga taday ta na pagpletem. Pangasim ko, madam. Agyanak pa'y dito'y. Aging ganjak makaanak. Tapno tila maitudtudom nga ama ti anak mo. Agawin to. Amaman ama kapagpas ngayak, madam. Saan amabalin? Agawid kan? Ha! Amangan no may ramraman akno anya ti mapasamakan ka. Day takat ngamin tagaranggan dyan ka. Hala, pumanaw kan! Agawid ka din, ading ko. Diyak kumapay kayat ti agawin. Ta sigurado akabilindak iti kastoy kasasaan ko, manang. Ay, una yan. Sapay awan mat nga rod ni sir. Di naam mo da ito, ngay naramid ti nana. Iso nga imbaon ni madam ti anak na. Tapno di na makita ti papanaw ko. Saan anasaya at ti kababalin ti amo tayo a babae? Alaa, agan anad ka, ading ko. Ingkay tulod ti garanggan diyang a babae, ije terminal ti bus. Ha? Papanan na ka di madam, tamapan ko pa'y itulod. Saan mo nadamagan kanyak no papanan na? Basta itulod mo ije terminal ti bus. Kat makamunton no sa dino ti pagturungan na. Matungpal madam. Ayan na nga ruten nga ni samsamteng. Urayim latan dito garahe. Ha, awan bibiyang kon iti dayjay a babae. Sige madam. Aguray aklat na nga ruten dito'y garahe. Apa man na maitulod mo, agsubli ka na dagos. Saan at timan lapapapanam, sayang ti gasolina. Matungpal, madam. Ikaw, amangan no sa bali mat ti pangipanam kan ni Giselle. Amangan no saan nga ijay terminal. Ay, no kaya't nalakit di amapan kami agpasyar. Awan dakes na. Amangan no sa bali ti pangiturungan na itilugan, manang. Ay, aguray taagpakadakan ni madam, ta itulod ka. Ay, saan ko ang maipyar ni Giselle kan ka, Kiko? Naa, pagkunamat asa anak amapyar. Ay, amaw, ti kababalin mo. Alaman nga rod, manang. Mapankagpakada, tapno da kadwami. Ay, mabit lang Ipambar ko kan ni madam, nga damapan ko gatangan, tapno palubusan nak. Sapay la kumata palubusan na ka, manang. Apay nga apotem day tatyan mo. Anya ti mapaspasamakan ka, Sonia. Ay, nagsakit launay ti tiyan ko, madam. Ay, makilugan ako makadaki ko. Tama pa na gumatang iti agas ko. Ay, salbag day ta sakit ti tiyan mo. Sige, nga mabiit kayo laang Saan yung aramatan tilugan gagpasyar? Ay, wan, madam. Itulod mi nga umuna ni Giselle. Kalpasan na, inak gumatang iti agas ko. Darasan nyo. Diyak kaya't mabaybayag kayo iti papanan nyo. Dagdagam ni Kiko, tapno saan na mabaybayag? Ay, matungpal, madam. Sige, ingkamin. Makiawid ka kadiki ni samsamteng? Taapay amakilugan ka? Ay, imbaunak ni madam amang bantay kan ka. Amangan no sa bali ti pangipanam kan ni Giselle. Sapay awi sa kumangayin kami agpasyar.
Apay nga umay ka? Makadadahal kayo ti diskarte? Ay, agpay sulaunay tay kunak, ama pagduwa-duan ka ataaw. Ay, imbag lagit din, tapi nalubusan nak ni madam. Apay, imbagam apagduado anak. Oh, rupam langan. Pati tigtignay mo, alanganan. Sige, intayo kitin. Ang mga nuumay ni madam ditoy. Hintay yung aruden. Sayang ti diskarte ko ma. Kat, kasanon ngay, adin ko. Ay, agsisi na tayon Agyaman iti kinasingpat mo kanyak, manang. Ay, sapay ko ma, taag kita tamanan. Sapay ko manang. Jak malipatan ti kinasingpat mo. Mabalin mo mat siguro ti mapanmanan ije mansyon no makaanak kan. Nadan to mga iti anak ko. Agadalak tumatlaang manang. Saan ka de nga inurnong mo amin ti sweldom? Wen manang. Dayjay ti aramatek nga agtuloy nga agadal. Kaano nga taas sumangpet jay garangganjang? Apay ay ang awawagam iti garangganjang jay adem. Saan kit din agarangganjang tikas jay? Hay, makapasuron. Ingkay kitaan no asino dayta, tamapanak ije kusina nanang. Ala, tayo nakitaan. Asin, ha? Sika, anak ko? Agmano ak, nanang. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak. Masikog ka? Pagkawanandak, nanang. Saan ko nagayatan? Anda nang idadanas kanya. Ay, Diyos ko, indadanas na ka. Ay na, may sakan, disgrasyada. At dakan, nga masikog ka? Ha? Awanan kay tibaen! Anay ko, manang. Saan ko nagayatan tinapasamag? Indadalasdag. Ha? Agpay supay latay kunak agarang ganjang ka! Mangibabain ka kapsat! Nagaw-awid ka pa'y malangarod! No pa ka ibabayinan matinyag mo! Ipungot ka malangan! Anay ko, manang. Masikakan ko na. Inak ibagakin ni tatang ijay taltalon! Ay, saan anak? Nabambanog ni tatang mo. Masapul amaamon na amasikog ti karang ganjang! Anya? Tatang, adan ni Giselle nga masikog! Anya, masikog. Ay, paimanta para manak. Ay, Intayon tatang, sinipat kang impungot ko itayan tamasurunak! no saan ko maasukir? Saan ang napasamakan ko na tikas jay? Imbagayo lang rod itin nga awan ti mapanidya Manila, ngam nagpilit ti danga. Ay, dayjay tinaganap na. Ay, aguray man. Ay, para manak at alaga. Wan tatang, bareng agnakam kat dinan ulitin ti pumanaw. Rumbang nga agtagibalay langan. Talagang agtagibalay langan. Ayan tidang, ha? Agmano ak, tatang. Ay, simbang sangpet kapay mat nga rodo kas tatis suram. Ay, Ko, tatang. Saan ko man nagayatan tinapasamag? Ay. Pagkawanandak ko, ma. ay, isuan na pasamak kan katikasta. Gaputa sukir ka. Hunaytaan. Mga noan niya ti mapasamak iti anak ta. Kano ti agbalin nga apo ko ta. Ay, wisit kid day. Ay, pumanawak man langan. Ay, ang mga numailaw anak pa ay. Apay adyak makita ni Giselle, manang. Ay, pinapanawon ni madam, sir. Anya, kahit mo asaman, awanan dito'y balay. Day tatipod no, sir. Ay, amangan no kabkabilan da itan, taday tatimbagana. Sino ti mangkabil? Naungat kano ti amana, sir. Di da kano kaya't apalubusan nga umay dito Manila. Ngam nagpilit laang ni Giselle. Apay adi na kayat nga umay ni Giselle dito Manila. Ado kano ti managdakdakas dito, sir.
irurumanda ka no, ti padada a tao. Kaasimot ni Giselle. Sa dino ka diti probinsya ang nagawitan na. Jak mo't amaw, sir. Awan ka diti address na kan ka, manang. Jak mo't nagdamdamag. Kasano ito na matuntun ko ti address na. Idulin mo pa man to'y kwarta pagadal ko, nanang. Ha? Nay, nagadumot daytan anak. Nagalaam. Day tati sweldok iti panagyan ko ijay Manila, nanang. Saan ko apulo sa kinasayan? Pagadal ko. Saan ka naggasgastos, Apolos? Nagdakkel day ti akantidad, anak ko. Adamat amin ang masapsapol media mansion, nanang. Iso nga inurnong ko amin na sweldok. Intalaangan i-deposito iti bangko. May mayat. Mapantangarudan, nanang. Agkuyog tanga agudong. Mangibati ka, iti gatang tayo iti dakkel at TV. Ha? Nay, adamot TV tayo, anak ko. Apay agumatang kapailaang iti dakkel. Pagadal na nga ro, daytoy akwarta. Pagadal na laaminan. Nagaduka nga muyo. Asino ti nakasari tayo iti telepono, mama? Tikabsat ko iti Amerika. Masapol ang mapanak kanu ijay, taadda parikot ti kumpanya. Anya ka diti parikot, mama? Kaya't nga i-pull out ti amigak ti Sherda iti kumpanya. Apay ka nung i-pull out na, mama? Mabain da siguro Tasimur iti sabali a lalaki. Di asawaam ko ma. Kung kunaktumot asaan ang matino day di a babae. Ita, mamati kayon iti imbagak. Tidang nga a babae. Ha, ita, awanan ti kasugpon tayo iti negosyo. Adamot sa bali ang negosyo tayo, mama. Maparang ay tayo mo't day jay. Ngure awan day jay ng amigam. Sa bagay, pudno ta kinunam. Ita tanapanan ni Madam ijay Amerika. Si kanti mangimanihar iti sugar factory yo dito'y Pilipinas, sir. Wala, ang biro kag pa iti ayan da, Giselle. Pangbiro kam ngay, sir. Awan mo ti address na kun ka. Asino ka ang tinangirekomenda kan kuha na dito'y balay? Ay, aguray ka, sir. Tapanunutak man jay kuna ni Madam. Nagpatulungan na amang yag iti katulong dito'y. Sige, panunutan. Amo kaun, sir. Ti katulong ni Doña Cedes nga amiga ni Madam. Ay, di nak nga takagura ni Giselle. Kanayaw nakakasilapan, manipod nagsikog. Dinamag ko, no kagura na ka, sakbay ang nagawid, sir. Ket, anyat imbaga na ngay. Ay, ayatan nakakanumod, sir. Maawatan na kano, no apay adi mo mailaban ti kalintagam. Tanaturay kano ni Madam. Agyaman ang iti imbaga manang. Ikagumak nga rod asapulan ni Giselle. Darasam, irubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kaya't ko ang makasarita ti katulong da. Ha? Tika di katulong ni Doña Cedes, ti sumaruno asikugam, sir? Kiko! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.